Twambiri na nteto cia kiebana kirigana rantu murume umwe ethiri oro ina nchira itikumenyekana murio wote wateatika barabara ntere cia karandini kia murio kiwondini ya magumoni rwarero kire kuringana na kuwoye barua more babererinye kuithia murio wa kendonekana oro ini mwingi ndi ntubo nibwithire bukirema na batire nende kinya mianga ya ithitwe no tio ruterero wa polisi ni bambiritio chunkoni bumurio bakiwa bakamenya nibyo bithirite biete na mbere ore murio yuikitwe sibitari yaku ya Chuka. Samuro Geshima ena riboti. Ikimako kinene kiri akariba karandini ntere cia kia Muriuki wadi ya Magumoni barabara ukite kwithira muntu murume umwe wo kurubwa gatigati ari murage na mwiri wake warekwe barabarani. Kinyawe gwa mwiri ujo nukuonekanaga uri na mabirwa arioneka taka ambite kuragwa nyumani amuragi bachugia kubithia mwiri wake. Rukire wao kio mundi antu mabirete eria na methere muntu jirani ai muringe untu tikwereka ni kuringwa ni ngari kana ni antu kumau kwara parekia mianga tutikwelewa mianga enu karenjite kana takurathiete twakinya u twethira muntu ni mwite no andamwe gwitikira rithoni amamete au acoka bebua kiongo ni tukuona kake mukue kala kuirwe muku asabeberwa uno twatai mobe ubururu arabete kuma westi na kiongo na nyuma gutirewe amenyete mututigi kana baraba muragite arende mwiri ujo ujukitwe iborichi bagituo gya Kibugwa wathi kugaigwa mochere ya cibitari ya rufaa ya Chuka. Muntu ngatai wa gukontoranie no yeto nionekanika arutetwe kuma guntu kwasa arekwe guko nontwana miangera imigirire bo muntu nite kala itirwo tuko nontwana antu no amakuga tha inyanya ni marakerokagira bo ende gutai muntu riu nitakaitirwe kiraokonia u gugikia kento 5 na ugu akariende ibakoromba bagaigiro karia bukugana nterino kenda makarikata mama marigerua niyo enderea monde nteto inu nembegure na ringeka muno na nona anatoma miotuko no atwigwe twena oguo ya munene muno kwa gutio ni security tonkiboya thirikari eto be security na nikenda tukimama tuko tukegusaga twiganirite rundu tari muntu anakimama tuko no mama akibabukanagia akioragia ni ankiruto anoe gatungiwa ni kuthie mbere gucunguzwa mwena wa security na security nuntu antu magata gwita kwa olela riu muntu no athie mbere gwitwa oguo anone no anjirani taruma mwana mathama ni mwana mathama gukia tio twetanto makarandini nitukwenda security muno nuntu anasiana cietu no aigendagira njirani ona titwingwa. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geshima.